Whakalawhalahi atu hanei e tau walatala te tupu galata i moe awhiawhinei. Ko tuku atu ai e whakamatalanga i ki pule ke he tupe, mai whaswhasianga he te tupe he koutu ke hea honei. Koe Ambassador for he European Union ke hea Pasifika, ko hoko mai e ke motu ke tuku atu hana te pepa, mai ono nuanga he whakatuwhono. Ne whakatoa tai whanuanga lahi he Global Climate Change Alliance, he tau motu i ki he Pasifika, mai ono nuanga ke whelang matayaki, ke whakangahua e tamtangahua ke tau motu takitaha. Kua koutu e tau lali he matakau athletics haniwe, moa whalu pene whakamailonga whoki ke hatulunga. Koe pungipungi nei ne kua liwa e whono e ke pule ke hongfumalimaki ke whakatutalai mai whono ke he tau pasiwasianga tupe he koutu. Ke kamatanga kua whakakisi manatu he whala tau lilifu ne ku pehe kua lahi e whakaspesepe he tawhikau. Mua atu ke whakatutalanga ke lata mai pepa tupe ne kua lahi ni e mahuinga. Kai talhaua he matua palimia ke hana whakamatalanga hangau ia ke whaswasianga tupe kua tūmita ki e tau whakaholoanga hua mai tau tupe ne kua lahi e whakatuwhono ke whangahua ki ngaha nei. Koe whakaholoanga whono ke hau nei ne kua whakataka i ke tuku atu ai tau pepa whono e ke pule ke lata mai niwe appropriation bill ua whihongmawha. Pepa tupe whaswasi whakatuwhono ua whihongmawha ke ua whihongmalima tō whai whakamatalanga te whoke ai e matua palimia. Ne whai whakakisianga i ke New Appropriation Bill moe kua tutala ki ai, ke liwa ki atu ai ke Public Expenditure Committee, ke haka tō liu ke whakatutala ke whonoanga hau. Amna ke whoki tō whai whakalulahi anga hangau ia ke tau matunumela, mai tau tupe whasi ke whakangahuai e tau ua whangmawha ke ua hongfu malima. Kua hoko mai tuai e Ambassador for he European Union ke hea Pasifika, ke whileweia i mai tau te motu, mai whakamalulua i whoke tau whakawhetu ianga. Ne whakahoko e whakaholoanga i niawhi, ke tuku atu e pepa he lilifu ko Andrew Jacobs, ke he whakatuwhono, moi whai whakatutalanga hangau ia ke he tau matutakianga, moi tau lango matai. Koe tau whakawhetu ianga hani we moi European Union, ne kamata mai he tau uawhe, moi kua mai ke i whoki he motu, ke mowai e tau lango mataianga tupe. Ke hahui niawhi whoki, kua mai ke he palimia, mai ambassador ke whakamoli ai e tau tupe langmatai, ni kufuaki mai fuafua koe taha poini tōre miliona euro ke lata mai ua e whakaholoanga ke he motu. Koe lilifu ko Andrew Jacobs, ni kua moe ko tofanga ke takitaki atu e whakaholoanga he European Union, ke he atu Pasifika, tali mai he mahina he fuali he tau kamale, mai no fuata i ki fisi. Ne pehe mai e koe tahana mena lahi ne manako ia, ke tau se ke he hana ko tofanga, ke mai ke i loa lau lahi he European Union, e tau atu motu he Pasifika, mai tau puhala ni kua mai ke ai, ke whakahologi mo e tau whakawhitu ianga, mo e tau momoi he tau tangata ni ko hai ai. Koe whakatutala atu whoki e matua palimia, mai lirifu nei to ua atu ai ke kisikisi atu ke whalua tau mtakawi, he motu ni ko moa e tau tupe lang matai, ne fua ke European Union, mai lahi whia whoki ke tau tangata, ngā hua he motu, ke he tau whakaonganga he tau tupe, mo e manako whoke i e talahau mai, ke liu mai ke he motu. Amana ke lirifu nei ke tuk whenonga atu he ahua pungpungi. Koe aho nei ne kua whakakatoa toa e whanuanga ke lata e me Global Climate Change Alliance Pacific Small Island States ne kua whakahoko ai ke he motu. Koe matangahua nei ne kua whakatupe ai he European Union ke lata mai tau whakatokaanga mai tau matangahua ke lata mai hiki anga he matangi. Koe aho nei awhine hawhangi ai e whanuanga lahi ke whaaki ke lata mai Steering Committee ko lau tolu ia ne kua tausi ai e tau whiwhirianga ke tau whakaholong anga ngahua ke tau atu motu mai tau whaswasianga tupe. Kua lahi lilifu ha kua hoko mai whoki e Ambassador he European Union ke hawhangi mai whakakise manatu hangau ia ke tau lang matayanga mai he EU ke he matangahua nei. Ne whakakise whoki e mo yang he matua palimia ke lata mai tau matangahua ne kua tau se ke lata mai tau atu motu ke totoko atu po ke maua mamanaki ha koe tau hiki anga he tau matangi. Whakatutala i whoki mo i e takitaki ke whahita kai motu hangau ia ke whanuanga lahi nei ne kua whakamutapatu ai he hana whahinga hua. Tāne mene ono nanga mnei ka, mitaki tō wharu kau tūtunga niwe, e hono mitaki e mtangahua e maa nei ringa nono tuai ki a tau tōru ka, ringa osi a tau tōru a mtangahua he mtei koe tau. Ka hai ei wharu kau tū ne nā kai la kamata i a lau tōru a mtangahua si hai ei tō whakatutalanga ka ke lamatai a lau tōru. E te koutu ni kua horomitaki a lau tōru a tongahua, a lau tōru ne nā kai horomitaki.
me lari ka ha ke moi porque lari ke sia ki folu matanga hua ne hai loto he whakarang kai ono ni whakamahino ke taha puke ua e matanga hua ke make ke tause mai whausi ka ke tau whawhasi mai mori o motolu ne whakamtapatu e ngahua kai tola he e mita ke moianga he whaurua whainga hua he vai kai pia foki ni ke he whaurua whainga hua kai mua atu foki ke lotolu he private sector tong e shop export ya foki ni e company ne lamatai ke talanga hindau tula ko e Callaway's si mita kila he whakawitu ianga ka he ngahua he futufono mo lotolu he private sector si pia ni mo lotolu hai do contractor ne tausi tamu tula tu take do tula do lavai Ne whakatoatoa e whanuanga he au nei, mo i tō mana kianga e whakatumau e ngā hua kau whakalataha ke mai ke mau pōpō se tō mataka hua ke tau motu taki taha mo i whelang matayaki. A mana ke lo tōlu ne hoko mai ke lata me whanuanga nei ke tuk whenua ngā tua hea hopungpungi. A mana ke munui na lo tōlu ka liri wātua ke ngā hua whakamlolo ke whakatoatoa e tō mataka hua lo tōlu. He GCCA tō whakaosia he tau kahau. Koe matakau athletics hani wene kua ua toa he whetoko Oceania Area Championships Junior and Seniors ne whakahoko ai ke he atulunga. Kua maua fo ki whala tau pene whakamailonga ke he ao ke uaki. Koe ao whakapāne i loa mai koe tahe pene aulo me tahe pene sileva ne kua maua ai. Ko ia ne Licia Javelin ke he atu fufuta de whata tae mui ko iki pāmiskia ne maua aulo tu uai a William Basisi. Ka koe aho ke uaki ne moa he whata ko Jinam Hopotoa e pini se liva ke hana to whewa fufuta lisi polo mamawhai te whanau whata mui lisi a ia hongwhamaua poini hewa whito e meta. Ka koe ia ne moa e pini aulo koe whata mai Australia ko Brody James. I lo mai whoke koe tahe pini se liva ne ko moa e hem te kau relay hani we ke latum te juniors te whanau dane ko tu moa e tuanga tu ua. Talhaua I whoke takitaki hem te kau ko sinilui kua lali whaka malolo e tau whanau ke te whiua he tau seniors ka kua toa e ka kau he tukua te tangata pui ke tūwaki mai disqualify hem te kau tōla he mawhale tau whakahoroanga hem te kau mai tō mana ki anga whoki ke ua atu ke tau whiua Commonwealth he te mga hui mua. Nono wha, munini pōto lidiu ke whilewea.